dan king dia dekat Allah Taala klik dia. Kadang-kadang waktu tengah dah beratipnya ingat kepada neraka. Tengah dah beratipnya dia dekat Allah Taala sehingga klik dia. Yang beres. Klik paling enggak klik dia dekat Allah Taala. Mengadu kepada Allah Taala itu budak 2/2 malam dinan klik dia. Ya Allah, budak 2 malam tamanu taubat, kemudian sembahyang taubat 2 rakaat, kemudian sembahyang hajat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Taala, taubat ini. Klik beraya, ya Allah lihat dosa lu ya Allah. Dan amalan lu ya Allah hana mungkin lu tamu surga ro. Tapi neraka ro hailun dunia Allah. Pampun dosa lu. Akui dunia. Bina dosa lu akui Allah Taala. Barang bina dosa lu. Raya tak rahmat Allah pada dosa lu. Yang buka hijab, pedang dosa lu